Oh iya? Siapa orangnya, Pak? Bapak punya uang sebanyak itu? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Participasi lakukan partisipasi lakukan. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Dan itu terlalu lambat, jadi kayak relax saya. Nah, Bapak mau menyalurkan jagung-jagung Bapak ke perusahaan ternama. Modalnya. Nah, Bapak dapat surat dari kota. Ada yang mau menyalurkan jagung-jagung Bapak ke perusahaan ternama. Modalnya 10 juta. Yang mau menyalurkan jagung-jagung Bapak ke perusahaan. Ada yang mau menyalurkan jagung-jagung Bapak ke perusahaan. Oh iya? Siapa orangnya, Pak? Ngomong-ngomong, pakai mudik. Nah itu baru basic. Menarik. Cuma kita lihat masih banyak.
Tidak. Siap, Jessica. Jessica Kalau bisa begitu terus. Selama saya tidak hadir, saya mungkin tidak bisa merasakan kebersamaannya teman-teman selama beberapa hari latihan, karena yang kita cari di sini prosesnya, bukan hasilnya. Karena walaupun hasilnya kita bagaimana, tapi kalau kita tidak ada jalan di proses, semuanya percuma.